أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. وبليان خيخا إسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند خيسانو بكجر تنيتي نجايا في جاللت ربي قدا اسنرت هاجراتو ربي سبحانه وتعالى دندهادا أقلي دبغرتي واهم فهمنو سمو واهم اتين تلو سمو دبغرتي حقا في درا حقا في باطل دكنا في إفا اتين أدام بافنو ربي نفحخنو اسنين جچاتين دبغرتي مي آياتان تكاشوري فقرئينين متدوريتي جلقب مال جاء رب سبحانه وتعالى يا ورد وقال ربتي أمنتن نمني أكاغرن قمني توكو تكا فاسقني يونو في دبغرتي أدو وهيتين دبي وهيتين إسنت تلوفي فتبينوا أدبا فتا أن تصيبوا قوما بجهالة دبغرتي أصو دنبافتين دبين أصو نمن دربتين دبغرتي جتشان أصو نمن تكين دبيتك أصو أدان هن هبتين أصو أدان هن بافتين أصو هن دبنين درت أدان بافتلو فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بودا دبغرتي وانتك أصو أدان هن بافتين هجتي وانتك أصو أدان هن بافتين دبغرتي دبين نما ورانتي dubbii takka osoo duba gartee dubbiin tu waan kanaaf deemti waan saniif deemti dubbii tana waan kanaatu ittiin fedhamee osoo hin hubanne dubbattee booda hin sheenaawinii ja'a rabbiitu akkana nun ja'a. Mee kalimaa takka aayata kana keessaa haa fudhannu fatabayyanu adda baafadhu wahuma hunda keessatti ati jas waan takka osoo hin jarjarreen duratti taa'i yaadi xiinxali dubbiin tun maalitti fedhamte yoo dubbiin sawaan isiin deemtuuf hin beeyne gaafachuun qaanyii miti gaafadhuutii bari waan takka gaafatanii baruun qaanyii miti. Abdullah ibn Abbas gaafatan yaa Abdallah ilmii dila kana eeysaa fidde beekumsa dila kana eeysaa walit qabattee jannaan bilisaanin sa'uulin arraba hedduu waa gaafatuu fi sammuu waa qabatuuniin beekumsa kana duba gartee wali qabadhe waa gaafachuun qaanyii miti duba gartee mee bilaashumatti miti khaniin lafaa ka'ee akkan bilaashumatti miti khaniin lafaa ka'ee akkan jedhiifama namaan na bilbilu jira bilaashumatti lafaa ka'eetii mi khaniin duba gartee akkana jedhee dubbadhe yaa obboleeyyan kiyya kan islaamaa wallahi ani hunda keessan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja bakka guddaaleen isiniif qaba haa dhufee duba gartee osoo dubbii takka dambaafatiin dhufee na dubbatuu fi haa duba gartee dhufee na arrabsuus haa ta'u haa dhufee dubbiin na waraanuus haa ta'u haa dhufee duba gartee qishnaa godhus kanuma fedhee haa ta'u wallahi rakkoo takka isinirraa hin qabu qomti tiyyatun yeruma hundaahuu isiniif bana qalbiin tiyyatun yeruma hundaahuu isiniif balloo yoo feetan ani dachiin isinii tahaati khottaati narra deemaa obboleen kiyya kan islaama bakka guddaan isinii qaba kabajaa guddoon isiniif qaba maaliif jannaan duba gartee dirqamaatu narra jira waan feetan yoo naan jettan an isiniif sabbaru
waan feetan duba gartee yoo na dubbattan an isiniif baadhachuu waan feetan dhuftanii yoo na gaafattan duba gartee feetan waan feetan illee nallee arrabsitan wallahi isiniif fudhachuu dirqama kiyyaatu na godhaa jechuu duba gartee rabbi obsanu haa kan khaleessa duba gartee barruu wahii takkaan barreesse barruun khaleessa barreessa san irratti duba gartee namni kun bakka lamatti kan adda bahe teheetiin arke jechuu gariin namaa duba gartee khana deeggaruu fi khana fahame ustaada sirrii jettee jazaakallahu khayran khanaan ja'uu fi gariin namaa duba gartee ati nama sheekaati akkami waan akkanaa jettaa khawaa nama godhee duba gartee khawaahillee namaaf godhu rabbuma tokkicha wanti tun duba gartee shirkiiti xiqqoodha takka ustaazni waan kana nulaaluu fi akkana je'ee warri je'ee duba gartee koomentii dila takkaatu barreeffame awaan dila san duba gartee yeroollee qabaadhee dubbisuu hin dandeenye ammoo numaan fahame duba gartee gariin duba gartee warri beekumsa qabu obboleessa kiyya duba gartee kanneen akka ustaaz Jaafar Bayaan barreessaa kitaaba keenya aalima keenya duba gartee inni faana dhufanii gaa mee ustaaza waan tana bifa viidiyootiin mee adda baasii fi ja'anii warri nasiihaallee naa dhaamanis ni jiran duba gartee rabbiin jazaa isaanii jannataan haa deebisuufi anilleen duba gartee kaayyoon tiyya wallaalaa kiyya barsiisuu eegate heefu kaayyoon tiyya duba gartee haqaa fi baaxil adda baasuu eegate heefu kaayyoon tiyya duba gartee amaanaa narra jirtu beekumsa rabbiin naaf kanne isiniif raabsuu eegate heefu fedhinnaa lubbuu tiyyaa jala deemuun narra hin jiru akkamittiin akkana ja'amaa je'ee yaaduun narra hin jiru dirqama duba gartee waaniin ja'ame san bira kutee waan isiniif hin galle isiniif adda baasuun waajiba duba gartee natti taheetiin gama viidiyootiin foddaatiyya keessaan as bahe jechuudha obboleen kee kan islaama mee tayyib waaniin je'ee barreesse san hangaan yaadadhuttiin dubbadha wanniin je'ee barreesse awwalan dursoo mata duree gubbatti mata dureellee yoo isiniif gale je'eetiin yeroo adda addaa hugguu lama moo sadiin seenee duba gartee edit godhe isiniif adda haa baatu je'ee hugguu takka jecha biraatiin fayyadame isiniif hin galle deebi'eetiin jecha san sirreesse akkuma duba gartee namni fahamutti ga akkasittiin duba gartee seenee yeroo adda ugguu lama kan yaadadhu kaniin edit godhe alaa kulli haalin mata dureen boodaataniin irratti gabaabbadhe maal jetti warreen duba gartee jecha akka armaan gadii kana fayyadamtan sirrii miti of eeggadhaa jetti warreen jecha akka armaan gadii kana fayyadamtan sirrii miti of eeggadhaa jetti jecha akkamii waan ja'uutu jalaa bahaa jechuugaa yoo amma sirritti gaa nama sammuu qabu yoo taate yoo ija keessaati ilaalte jecha akkamii jalattiin barreessee jechuudha maashaa Allah jettu malee biran kutin takka rabbiin si qabee yoo ati duba gartee waaniin an barreesse kana sheer gootu malee biran kutin lama peejii tiyyatan laayikii fi sheerii fi koomentii godhuu baattee rabbiin sirra haalaalu sigaltee jecha akkanaafa gariin namaa duba gartee footoo wahii maxxanseeti duba gartee footoon tiyyatuni laayikii kuma arkachuu qabdii warra ja'u gariin namaa duba gartee akkaan ganama footoo xiqqoo takka poost godhetti duba gartee maqaa rabbii 99 babbareedaa keessaa hanga tokko fuudhaniiti duba gartee maqaa kana nama 10f yoo ergite ati yeroo gabaabaa keessatti waan si gammachiisu arkitaa yoo duba gartee laaftutti ilaaltee bira kutte duba gartee waan si hammeessu arkitaa si galte waan akkanaafa gariin namaa duba gartee si dhufa rabbiin si qabee dhaamsa kiyya kana sheer godhii khasiin ja'us duba gartee hin dhabamu waan akkanaa tan isin beeytanii fi taniin ani beeku jiddu tan isin nadaran illee duba gartee quba qabdan gama whatsaappiitiin gama imootiin gama vaayibaraatiin gama meesenjaraatiin gama adda addaatiin waan isinii dhufaa hanga hin qabu jechuu duba gartee ani waan kana duba gartee adda baasuufiin dhiifama naa godhaa namaan na bilbilu jira waan kana duba gartee adda baasuufiin dirqamee dhufee jechuu
duba gartee wantiniin ani jee akkumaan reefuun tana dubbadhe warreen jecha akkanaa kana fayyadamtan sirrii miti of eeggadhaa wanti kun sirrii miti shari'atti illee dhoorkaadha rabbiillee duba gartee hin jaalatu jechaatiin jira yoo isni gale duba gartee obboleen kiyya malee ani dirqamaan khootu rabbiin si qabee peejii tiyya share like comment godhii siin jechuutti hin jiru footoon tiyyatuni koomentii kuma arkachuu qabdii siin jechuutti hin jiru sii galtee moo akkam waaniin an maxxanse kana maashaa Allah jettee bira khuttu malee siin jechuutti hin jiru jechuudha gariin namaa duba gartee rabbiin adaba nu haa barsiisu namni duba gartee safuun tola adabaan tola naamusaan tola gariin shamarraniifaan gawaan hin taane warri haasawunis ni jiran duba gartee boodarra aniin tabadha subhaanallah waan akkanaa bar bakkatti taphatan hin jirru yaa obboleetii tiyya bakka duba gartee itti wal qoosan hin jirru yeruma hundaahu taa'umsa duba gartee an cufaan feesbuuka rabbihee waan rabbiin na barsiise dabarsu hunda taa'umsi san kabajaa qabaachuu qaba taa'umsa ilmii gubbaa jirraa jechuudha haaluma yeroo mijaawuu dhabee namuu biyya adda addaa taa'ee duba gartee online kanarraan wal arkutti jirra malee taa'umsi ilmiidhaa kabajaa qaba majlisni ilmiidha majlisni qur'aana majlisni dhikriidha majlisni duba gartee hadiisni rasuula alayhi salaatu wassalaam keessatti dubbatamu kabajaa guddoo qabaa jechuu duba gartee dhuftee duba gartee ati waan adda addaa footoo adda addaa maxxansuudhaan duba gartee bakka ati qishnaa itti gootuu miti jechuudha majlisni ilmi kabajaa guddaa qaba kanaaf duba gartee sanilleen obboleetiin tiyya akkas jettee barreessite an sirra laalu ammoo naamusa horadhu kabajaa horadhu adaba horii waan takka yoo adda siin baane gaafadhu yoo gaafachuu dadhabde callisii taa'i man sakata najaa ja'amee jira namni callisee nagaa bahee si galtee dubbachuun yoonii fi meetta taate callisuun dahabaa ja'an duba gartee obboleen kiyya kan islaama kanaaf duba gartee yaa obboleen kiyya wanniin ani barruun haleessa barreessee poostu godheessan wantiniin itti barbaade waan sirrii hin tahin tan nama keessa faca'aa jirtu namni garii duba gartee aadaa godhatee fudhatee inumaatu dirqama rabbiin si qaba duba gartee wanti san akka sirrii hin tahiniin ibsaa jira gama biraatiin mataa kiyyarraa qabii warreen duba gartee waa maxxansitan warreen waa poostu gootan warreen duba gartee viidiyoo laayivii baatanii waraabdan biliis rabbi sodaadhaa rabbii naman qabina ati wanni sirra jiru maxxansi obboleessa kiyya sheer godhii namaaf facaasii jee humaa rakkoon qabu khayrii tana sheer waliif godha ja'iitii dubbadhu wa takkallee rakkoon qabu khayrii tana waliif dabarsaa waan takkallee rakkoon qabu ammoo rabbii ja'iitii sheer godhii namni islaamaa waliin hin jiru maaliif rabbiin na qabda ho'an bar rabbiin rasuullee ka jee alayhi salaatu wassalaam namni tokko rabbiin si qabee namni tokko aboo rabbiin si qabee akkana naa godhii siin je'ee inni si gaafachuun isaatii si dileessa atillee waan sayyoo isaaf godhuu baatte ni dilooyta je bar rabbiin waan ittiin taphatanii miti yaa obboleeyyan kiyya rabbiin duba gartee waan ittiin duba gartee qoosanii miti ani wanti ati poostu gootu yoo naatee sheeriin godha yoo naatee jaaladhe dirqaman qabu an sheeriin godha yoo naan taane dhiiseetiin deema maaliif dirqama rabbiin narra keessa maaliif duba gartee ani rabbiin na qabda an dirqama duba gartee dhufee peejii ta'e like post share commentii godhuu qabaan ugus duba gartee yoo kana kan taatu taate ree like fi commentii faalaawara hedduu barbaadu fatechi gubbaa taa'u jirta malee da'waadhaaf achi gubbaa taa'utti hin jirtu wallahi dhugaa rabbiitiinis ni man yeroo hedduun ol bee viidiyoo waraaba an takkaa rabbii ja'aati akkana godhaa je'ee hin beeku rabbii ja'aati waaniin an maxxanse kana sheer godhaa je'ee hin beeku alhamdulillahi rabbil alamin ammallee duba gartee deebi'eetiin isi yaadachiisa obboleeyyan an ka isnitti haasa'u jiru kuni ustaaz Alii Sufiyaan waaniin an isnitti haasa'u jiru kana yoo isin gammachiise furadhaa yoo isin gammachiise akka feetan ani ammoo dirqamni narra hin jiru sheer godhaa isiniin jechuu mirgaas ittiin qabu dandeetiitii yaasii miti dhorkaadhaas ija shari'aatitti waaniin an isinitti dubbadhu yoo isnitee facaasa maa facaastanii isiniin hin jiru yoo isiniin taanes dhiisa maa dhiistanii isiniin hin jiru an mirga qabdan isin bilisa
وان فيسبوك الرديم جرو هندا هنگا وانتسا وان خيري تهتكتي وان فيتن بوست قولو وان فيتن شير قولو وان فيتن استني برخوتو مرقك أبدني هجا چودا دوبا قرتي خناف أبولين كي خان إسلاما بليس هنگا دن دينيوتي وان أكنا خان الراحة فقانو ربين أكنا جاءني والقبو إنماتو يرو هدون فيديو ورابي قاف تكاد آمسانت بفين سيما داجي ما آمسانت بفين سيما دامسي سينا بلال ابن رباح الرادبت دامسي سينا بلال ابن رباح الرادبت بلال ابن رباح نمني اسم فين هنجروا صحابة رسولا مؤذن رسولا عليه الصلاة والسلام نمني اسم جالمني نمني اساف بكا قدان كمني نمني اساف خبجان كمني نجو نمو جاللسات الراخن كي نم مليون ميك خن مكا بلال بافتي الدنيا تنرتي يرو أما جراچا جو نجالن ندوبا قرتي ربي إسا جالتي إسا جالتشون إيمان الراهي إسا جبون منافق أما الراهي دوبا قرتي سينا إسا دوبا قرتي بالرئيسانيتي نت إرغن مال جاني بيتا ربي انسك أبي بيجي خي يخانا شيري في لايك كومنت قوتو مالي برم كتيني سينا بلال ابن رباح لا ربي انسك أبي بيجي خانا شيري في لايك كومنت قوتو مالي بران كوتيني سينا بلال ابن رباح الرين دبدا هاي دوبا سينا بلال ابن رباح دبدا مت انسي برادي ميري اني مالف ربي انك ابدا ولي قالوا الجرامي تيوبولين كي اما اللي اكا دوبا قرتي دبيو الجنن قوق اني اكا متا قري يرو اما خانا نمني بلتي والبربادة دوبا قرتي نمني اركتا والفئة نمني كلمة تكتن أكن تانتي سي أفاني باتي نما الشيطان نما خنوما حواسا الدديقوف خنوما دوباقرتي حواسا الدان فجاسوف خنوما حواسا خن شورتيسوف قب آوي تجر بيجي أدى تنوان أكناتي بنمتي تجر دوباقرتي نمو مجتشي خيخانا إيقاتي جتشا هنكتك خيسا فلاني تمخونوتي أكنا جاء جاني ورأولو لفجاسو جر أما اللي دوبا قرتين نتنمني إسلاما أكس والهنقونو الحمد لله رب العالمين نتنمني إسلاما شوفوا ما أبوليسي خينيا الأبتي دوبتون دلكي وانتنا خيري دا اتفاده خيري دا اتفاده أبوليسي خيا وانتنا قارو اتفاده جنة والرب رخط تناب دوبا قرتي أبولين أما اللي أكا خرانتانتي والهم فهم ولما قلتي ياني خيا نيان تيا زنين تيا دوبا قرتي وانتنين جتشو برباده جتشوتا أكسكسيت را إفحاق سنو حديث متأنسي حديث رسول متأنسي جتشوتا ببريدا وان قرسك أبو وان برنوتا نما أبو متأنسي شير قد راجي أماركون أبو أمو ربي نمان قبينين سين جتشاجر دوبا قرتي ولي قال لي متي خناف دوبا قرتي أبولين كي خن إسلاما تناف ربي سبحانه وتعالى فتبينوا جاء مالف جتشتوكو أن نميك أنبيخ والله أن نمان أبلو يسنه مدن دو نميك نما دفي دبين نتوك وان انتاني كومنت رنان جي أتش بودا قم مسنجرات دفي أستاذة إيفا ما وانسانا كستن فيني أفونا لله نانجا أبو أفونا لله أوفين تربي تاني يون أوفيس نقول نينيو دوبا قرتاني أني سكرب بين ديليتي ينا أرى رمون فدا أوفيس يقول دوبا قرتاني لله سيقلتي وان بودا دفتي أكاسيتي بو يفتيسو درمانو مالتو اتفادامي مالك وانتي خون دبتامي مال جتاجر الدبافت يوني في سيفين قل لي نقافتو هنغان دندو سيفين ديبس أمو جزي نقافتو خانا جتشان نوراني دري نن أربسينا نعرفسو خطراس الرخاينين كوزا نن نربني خي وتكلين ونقول قافا وربيتين هما جئي مناقبه قافان دعوى ربيتين قد جئي مناقبه إرجمان كي نبي محمد نبرسيسي عليه الصلاة والسلام أكا دوباقرتي والربي تنجيزين همركون أدى أكا نكون نمتو قفون أدى أكا دوباقرتي نطلفو فتيسو وانتوني أدى أكا ندور أبتا إرجماخي الراهيم برد عليه الصلاة والسلام سن دوباقرتي في هميت منابه دوباقرتي مالف جنان أتنا الربسيتوني دلويتا أن دوباقرتي يون الربا خيسان بادتيتا غلطان تركد الحمد لله رب العالمين يونا الرسول باتين دلغانتي ينرى كيبلم تيتين كيبلم نيهو مالي مين بيخدو بغرتي أني فارو تيتي سنفرو سيقلتي موكام أن فارو تيتي تيس حاجتك كان قبو الحمد لله رب العالمين
an faaruuteetitti haajaa takkan qabu na faarsiisiin hin jenne danta takkallee hin qabu. Ani duba gartee waaniin dubbadhuuf hin beeka. Alhamdulillah kaayyoon dubbadhuuf hin beeka. Waan san ammoo rabbuma qofaatu beeka duba gartee. Inni tokkichi kaayyoon ani dubbadhuuf naa beekuun. Inni tokkichi waan keessa kiyya jiruu fi waan keessa kee jiru beekuun. Inni tokkichi waaniin ani deemuuf naa hubachuun qoftiin naaf gahaadha. Alhamdulillah wallahi ummanni addunyaa kana keessa jiru kun hundinuu naa jibban. Rabbiin tokkichi na jaalachuun naaf gaha. Maaliif ni beektaa? Inni yoo na jaalate mukhaacitaan na jaalataan beeka. Inni yoo na jibbe mukhacitaatu na jibbaan beeka duba gartee. Kanaaf duba gartee yaa obboleeyyan kiyya kan islaamaa naamusa haa horannu, adabaas haa barannu, amala gaggaarii haa horannu duba gartee. Diinaa keenyaas haa barannu. Dubbii takka osoo ittiin dubbannen dura ittiin haa yaannu isiniin jechuuf hin dhufe. Ammaas taanaan yooniin ani waaniin dubbadhu kana keessatti jechaan si waraane dhiifama guddaa naa godhu. Waaniin dubbadhu kana keessatti yoon kan si dallansiisu taate dhiifama guddaa naa godhu. Waaniin dubbachaa jiru kana keessatti yoo duba gartee kaniin si hammeessu taate dhiifama guddaa naa godhi. Rabbiin duba gartee dilii tiyyaa fi teetillee dhiifama nu haa godhu. Inshaallah rabbiin danda'a. Warra duba gartee waan dubbannu, waan hojjannu, waan jennu hunda keessatti isuma sodaatan, isuma firraa eeggatan, isuma qofatiifatan rabbi nu haa godhu. Wal jaalachuu, wal kabajuu, wal qabachuu, waliif irra dabruu, wal sattaruu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa kennu isiniin ja'a. يون حقق أنمي ربي توكيتش الراهي يون دونغول نفسياتي يا شيطان الراهي. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.